Ki pulit peniat kali ke renjak traffic branch, rengkat ke jeng senok tilang bat ke kenhun pulit ke Shillong traffic branch, bat ke senjuk ki nongnya taksi sor bat kap sor, kela penlong da ke jeng talasi ya barok ki kali ki bakamai, kentup ya ki kali taksi ki toris bat ki maksikam. Kani ke jeng talasi ke bela penlong, kendit-kendit ha isyarwat, ki nong elam bat ki pulit kelabat ya barok ki kali kamai, ban talasi ya ki nongnya da ke baput air ha ke mesin ke balatip kum breathalyzers. Bat itu ya ki nongnya kali ki babuat bat ki bambuat. Ubat densil nong keri ulai itu, makani kakam kandang peteng syuk-syuk. Bat kam tam hadin bakalayo jing ujor ni ki pajba babun ki nongnya kali kamai ki judi kiat syuaban kamai. Ulong ru bakani ke sinjam kandai ban ai jingi kai ru ya ki weipat bakim dai bandi kino-kino ki jingdi penbuat kam tam hakapor bagi kamai bat kan long ke jing sngany kam tam ya kinong lek kinong wan. लाइसेंस दिखाओ उनका कितना है निकला है इसका ये 22 अभी 40 और तब तो फिर से चेक करने पड़ेगा हां तो भी हो सकता है ना आपको भी वीडियो ओके लास्ट हां लास्ट नहीं हुआ और एक बार टिक करके आवाज सुनने दो हाँ नहीं मैं लंबा जब तक वो टिक करके आवाज सुनेगा ना सॉरी थोड़ा लंबा करके शुरू करो उसका बाद टिक आवाज आ गया ना तब ठीक है रुको ऐसा आओ साइड में आओ 23 ना we'll take this final most of yeah okay ठीक है just start mas go maybe we have done continuously kiat bun berat ki beri driver ki kiat hai bun bayar di kan ini kan pada tahu ओके ऑफ करो तो इसको ऑफ करो फिर से ऑफ करो ये कुछ तक खाली हम एयर के बाद यो लुट एयर हां और तो चलो मेयर ऑफ कर सकता हूं आई बजरा मत अब के बाद यू कैन टेक दैट वन डाउन Kita berdiri begini ke, kita nak begini ke checking jumpa kita kasi. Bersibuknya kisah media dan aku baru nak kalian jam station di bawah saya buat merah aku baru dari IPS ini di Dexiam ngelawan ngelawan ni apa jadi checking nama kena ke checking bangi lek kan kolong sampai sekitar sini ke dari bawah ladang kejing ujuan nak kalian di bawah itu sekali nak kapor ini om banjir ke bang susah ni datang buat sudah kecil dia buat lah sudah kalian apa bah sebabkan gunung ini ke gunung ke atas kalian kalian buat gunung di sini ramai lagi hintas ni ke asal de keba itulah tolong bah sampai tu kali su kebun ke zero sampai lagi kinong di nang bam kila kham siar kila ka de ngangit skam berada kalong kumne profesor Shillong apa kinong di nang bam khamtam ki banyak kali ni kali kawan ki passengers ki basong kita kila bende ki bahi asam do ki jonga jongno ru misuk mensim ni shnga ni lat nak do ro masau de baweru longan si berat asna kani ko pos lang kani kan long alert ya barok amta kani wah ya barok hi kinong ya kali la kalong taksi kamai ni lah kalau turis ni wat ya ki private tu nama kita nak apa sekor kita ada kan bersihkan apa ki ya tintip apa kita di nama bakal dia kali sini ki kita nak amat de ni ke syong kabor beri pek ka kinek ka kam de ngam da den kan ni dengan ni skam barang ni kan tang ka jing sedang jangan ni cek mo nama kan sabun nang ni sekmar tam saya abal dia berkini kena kita beri drugs mentah kalau nama kanir kalau kadi we bersih tentang kalau bersih kalau bersaat
Kalau ni insim Syah ini sih kata buat pemerintah. Dengan mereka ni tak bisa sampai tapi juga bah kalau nanti bernyo ini siapa sebab ini tak kilat jenama ini kendak yang bisa meeting dokter yang hakibi cakap. Sampai dia kata kat ciki kau pergi ke pemerintah sisi yang nanti nak kali yang juni kau leseng kesenjuk kau ni persyak ngomong bang minum bang dengan dia nomor tidak sutu kata dia ciki Syah. Keke kau balik akan bah take time akan bah dia kata. Mereka berseni kam keluar. Ya, hai nak lihat ini mencari ini si department. Ini malah menginstruksikan dokter dan kam tu ya kan. Kalau ada lari niat di sini ya kan yang kita lejong kalau langsung tu kalau kau ya ha. Kalau ada ni dan mak bis ini nak try kesengan yang ni tu kesengan kita nak lawan tu. What if driver unsaki. Nama pila ya semua gelaban ki driver sementar hanya banyak taksi di bawah. Hari tu bagi nak check ki appreciate dengan kerja checking dia bah. Buat makiru buat lada kidi, ngomong kidi dah jam ni dah jam makan jam. Dari tu kena kerja checking, dengan baru lada kidi dia apa kesempatan apa. Ini saja yo nang tu KK ke bah ki reply ki officer ke kamar lagi.